Naša današnja tema je rad od kuće. Znači kako izbeći sve izazove i izvući maksimum iz rada od kuće. Dozvolite mi da se predstavim, moje ime je Biljana Filipović i već više od 11 godina radim od kuće. Žena sam, majka dvoje dece, preduzetnica, vlasnica brenda Moja baza. Naime, rad od kuće ili home-based business je u stvari nešto što je počelo da uzima velikog maha prilikom razvoja interneta, IT industrije, prilikom razvoja naprednih tehnologija. Sve veći broj ljudi je i dobrovoljno počinjao da radi od kuće, da naprosto se povuče kući i da tu organizuje svoje poslovne aktivnosti. Unutar svog porodičnog ambijenta napravi su određeni radni prostor i polako je ta tema dolazila u prvi plan. Definitivno sa dolaskom i razvojem te svetske pandemije koja nam je znatno promenila živote, ovom temom počeli su se baviti i veliki stručnjaci, pa je i Google podelio s nama neke smjernice početkom 2020. godine. Naime, koji su to sve izazovi koji donosi rad od kuće sa sobom? Ono što je prvenstveno jako bitno jeste, očigledno je da kada radimo od kuće ne moramo da gubimo to vreme u odlasku i dolasku na posao, odnosno da na taj način možemo da izbegnemo taj svakodnevni stres od saobraćajnih gužvi i ostalo. Svo to vreme možemo da iskoristimo za neke bolje, korisnije, pametnije stvari. Tako da možemo da napravimo, na primjer, sebi neke dnevne okidače za početak rada, da unapredimo na taj način naš radni ambijent. Šta možemo da uradimo? Možemo da vežbamo, možemo da pripremamo kafu, da čitamo vesti i tako dalje. Sve će to u našem mozgu jasno poslati signale, okidače, da na taj način možemo da se pripremimo za svakodnevne radne aktivnosti. Radni prostor, kao što rekoh, veoma je bitan i veoma su srećni oni koji mogu da rade bilo gde. Jednostavno, znači, na primjer, da sednu i odmah da krenu u obavljanju svojih delatnosti. To je zaista prava blagodet, međutim, većina nas treba da ima, ako ništa, jedan čist deo kuhinskog stola ili posebnu sobu ili mora da ima kompletno opremljen radni sto kako bi mogao da obavlja svoje aktivnosti i bude produktivan. Naravno, oko toga treba imati računa i voditi računa da nam ništa ne odvlači pažnju. Odvlačenje pažnje definitivno je jedan najveći izazov prilikom rada od kuće i da bi se to izbeglo, znači treba da se klonimo onih dužnosti koje nisu isključivo vezane za naš posao. Na primjer, odredite posebno vreme za pranje veša, nemojte to raditi kada završavate neku važnu poslovnu prezentaciju. Znači, toliko o kreiranju okidača za naš mozak, toliko o stvaranju, znači, posebnog ambijenta za početak naših aktivnosti. Druga stvar koja je isto također jako bitna jeste da se motivišete sa spiskom. Znači, vrlo nam je dobro poznato koliko je bitno ostvarenje, odnosno fokusiranje na ostvarenje velikih ali i malih poslovnih rezultata. Znači, moramo da napravimo da napišemo svoje ciljeve, to nije ništa novo, ali također moramo da se posveti pažnje i ostvarenju tih manjih ciljeva. Ti manji ciljevi su lakše ostvarivi, oni će nam biti lakši za ostvarenje i naprosto kada njih ostvarimo, u stvari dobit ćemo određeno samopouzdanje, bolje ćemo se motivisati i još brže ćemo ostvarivati naše veće ciljeve. Tako da napišite ili otkucajte svoju listu umjesto da je držite u glavi. Znači, zašto da pored svih podataka i pored svih odgovornosti kojima ste već opterećeni, morate da odvojite i poseban deo da se podsjećate na to šta treba da se uradi. Mnogo je veće zadovoljstvo ispunjenja zadataka sa liste kada naprosto, znači, stavimo na papir, na stari dobri papir. Treća smjernica je u stvari da treba napraviti plan za sve. Rad na daljinu zahteva plan kao i klasični kancelarijski posao, samo što smo u ovom drugom slučaju jedino mi odgovorni. A to ne znači da ceo naš dan treba da se pretvori u posao.
Naprosto u tom planu treba da se prilagodimo i nekim privatnim obavezama. Na primjer, ako se bavite sportom, ako volontirate i ostalo, samo znači to treba da se navede u planu, ali da se planira prije ili posle naših poslovnih aktivnosti. Ako imate porodicu, ako imate decu, takođe i brigu o njima moramo da uključimo u taj naš plan i oni su nam najčešće povod kada u stvari moramo u hodu da remetimo te naše planove i da se prilagođavamo novonastaloj situaciji. A to smo i hteli, zar ne? Nakon što postavimo svoj raspored, podelimo ga sa kolegama putem zajedničkog kalendara. Na taj način će i naše kolege znati kada smo mi dostupni, kada ćemo moći da primimo određene informacije od njih, da ih prosledimo dalje, kada smo možda blokirani ličnim obavezama i ne možemo da pregledamo mailove, obavimo određene radne zadatke i tako dalje. Odlična ideja jeste da se i naši prijatelji, a pogotovo članovi porodice upoznaju sa našim planom. Naprosto, znači, jako je bitno da se postave granice i očekivanja, tako ćemo im jasno staviti do znanja, znači da ako radimo od kuće ili ako radimo na daljinu, da nismo svo vreme slobodni. I četvrta smjernica kojom ćemo se ovdje baviti jeste kreiranje procedura na daljinu. A šta to u stvari znači? Pa to znači da mi moramo, bez obzira što se rad od kuće čini kao jedno solo iskustvo, to rad od kuće najčešće uključuje interakciju sa drugim ljudima. Znači, to je sastanak sa našim timom, dobijanje određenih informacija, zadataka, davanje određene povratne informacije, donošenje odluka i tako dalje. Zato je jako bitno podesiti metode rada na daljinu. Na prvom mjestu tu je svakako e-mail, znači putem maila možemo da primamo određene informacije, možemo da šaljemo, ali nekada nisu ljudi u situaciji da pogledaju svoj inbox i onda možemo, ako je nešto brzo, treba da se na brzinu ažurira, postavi neko pitanje i tako dalje, tada možemo da koristimo aplikacije putem Vibera, putem Google Hangoutsa, Slacka i tako dalje. Naravno, za neke detaljnije, ozbiljnije radne zadatke preporučuju se Zoom platforme koje mi vrlo rado koristimo u radu. Sve ovo će nam pomoći da budemo u toku, da vidimo znači šta rade i drugi, a također da budemo informisani onome što oni rade, ali će i oni dobiti informacije šta je to aktualno u našem poslovnom okruženju. Toliko od mene ovaj put. Ako vam se svidjelo, molim vas ostavite komentar. Ako imate i vi neke svoje ideje i predloge, odnosno konkretno šta je to što je vama olakšalo, odnosno otežalo rad od kuće, molim vas da vaše sve utiske podelite sa nama u komentaru ispod ovog videa. Hvala.